सानगोले जुजाले सानगोले यसुला बच्चन सानगोले विवाह चुवाइदा यानी जमनेसी गई है त यानी जमनेसी गई है त 8 नम्बरला मजन्दा सानगोले जुजाले सानगोले सानगोले नानागा सानगोले विवाह चु मजन्दा यानी जमनेसी गई Sanugoli jajane naranga nadai tamani yalai manani ragani de jamano de chisinam jam jam sangyulu tai manani oh sanugoli jajane naranga nadai tamani yalai manani ragani de jamano de chisinam jam jam sangyulu tai manani kai de basudam Rangni da thena lai manati kai de basudam Rangni da thena lai manati Jamman yul bala lagi thar bala gyala mahunu bani Eigala pada krubari jambulin la kurlori Oh jamman yul bala lagi bala kala mahunubani Igala pada krubari Zambulin la kurloni Iwagin jima Yesus Yangada sarjuni binabari Iwagin jima Yesus Yangada sarjuni binabari Sanugoli jajale naranga nadai tamagi yalai manani rangni de jamano no chisinam jaba jaba sangyulu tai manani kai de basudam rangni da thena lai manani kai de basudam rangni da thena lai manani Magin baki wari Isula sangyuru turanasi Egna se viswas lasani Chimri sandi yangamala Oh, tiri magin baki wari Isula sangyuru turanasi Egna se viswas lasani Chimri sandi yangamala Targala turi adana Sarini kamala Margala Doriana Surgala Sarini kamala Sanuguri jajali nananga Nadai tamagi yalai manasi Ragni de jamano no chisinam Java java sangyuru tai manasi Kai de basudam Rangni da thena lai manati kai de basudam Rangni da thena lai manati kai de basudam Rangni da thena lai manati Men Yalla परमेश्वर दा चु वाइ ग्यामन चु बाजन ग्यामन लाना लाना तु जस्ता गै साचने चु यारी है थारबाला यारी सांग्युर तिन थेना लाबा थारबाला सांग्युर है खालाइना बिबा चु वाइला भाप मुला साचने प्रभुदा लाना लाना तु जस्ता गै चु बाजन ग्यामन फेको यानी चुदुरी अर्को उनन यारी गिक वाइदा गोसेला मुला जम्मन दिक्से मान है त यानी चुदुरी 3 नम्बरला बजन्दनन गए त पाप सेमिङला सिमक्राबा राङलान गाम्री खाबा nga khaba biba chu bajanda yang ne jamon diksi goi Pap semingala sem
praba rangla na ngamri ngakaba pap semingala sim praba rangla na ngamri ngakaba ngalabab da krusi binago di prabu rangla na ngamri tansi binago ngalabab da krusi binago di prabu rangla na ngamri tansi binago Chudila zamana galamari rangse nadaru binago Chudila zamana galamari rangse nadaru binago Chungala luiri bangabin Rangadena cham 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 brabungo Pap semingala sim praba rangla na ngamri ngakaba Pap semingala sim praba rangla na ngamri ngakaba Ngalabab da krusi binago Di prabu rangla na ngamri tansi binago Ngalabab da krusi binago Di prabu rangla na ngamri tansi binago Hela simse manbarang rangla talse prabungo Hela simse manbarang rangla na talse prabungo Sungala zaman gedang lana na molam pinasugo Pap semingala sim praba rangla na ngamri ngakaba Pap semingala sim praba rangla na ngamri ngakaba Ngalabab da krusi binago Di prabu rangla na ngamri tansi binago Ngalabab da krusi binago Di prabu rangla na ngamri tansi binago Di prabu rangla na ngamri tansi binago Amen. साँच्चै नै छु वाइग्याम परमेश्वर दा नाना नाना तुजिता गाई छु वाइसे सुङमाराङ नन तिनी साँच्चै नै है जम्बलिङला मिला पाप सेलामा है रङला थे पापला बन्धन ग्याम मिला रङला प्रयास से रङला बङ से रङला बुद्धि से है जति पनि छुटकारा याङबरी आखाम्ने तर थे ग्याम थे पापला बन्धन ग्याम थारबा पिनबारी गिखेन है मी थेजाजा परमेश्वर येशू ख्रिस्ट मिदोसी मान्ने जमिनेर के वकिन्जी हालेलुया साँच्चै नै ख्रिस्ट येशूला कासे ख्रिस्ट येशूला बलिदान से ओछि ख्रिस्ट येशूला शिवा है अर्थात ख्रिस्ट येशूला मृत्यु से याङदा परमेश्वर दिन्छम मिलाप लावा मुला हालेलुया तेन तबेलामा याङ जबसम्म मिसे है गिक मिसे nga पापी ना बिसिमान एसाउस आला ते बिसि खाइमे थारबा याङबारे आखाम है जब थेसे nga पापी हिन्दा बिसिमान थेसे स्वीकार लला विश्वास लजिमान येशू ख्रिस्टरी रङला लैदा चल जो बिसम थेला थारबा तला बिसिमान वचन जे सुन्न मला आमेन प्रभुदा मयको तकाइ छुतेरे माफ लसिको जकि जो नला घाटी है जागर ल के छैन चुदरी याङने प्रभुदा आराधना फुल्के अझै पनि याङने 95 नम्बरला भजन तामाङ जो ग्रेन्जा पहिला एडिसनला सेकेन्ड एडिसनला भजन दिजा 95 रुमला है जो येशूला लिक्साङा भ्रावा चुजे जो है नेपाली इंग्लिश रिमुला है प्राय जम्मन भाषारी चु है मुला याङसे तामाङ भाषारी नन चु हैदा ट्रान्सलेट लाबा मुला चु हैदा तामाङ भाषारी कोसिमान याङनी प्रभु द साच्चै नै मैगो अनि प्रशंसा फुल्के है तिनी याङदै जम्मन चाहिँ सुङ्गे येशूला लिक्सा nga भ्रावा चुजी है जुन दिन याङसे याङसे ख्रिस्ट येशू द स्वीकार लजी विश्वास लजी परमेश्वर दा थेली दिन याङसे याङनी येशू द पक्ष बलावन येशूला ग्यालम्बी भ्रावन याङनी अगाडि बढ्तावन बोला ओछे याङला गुरी विभिन्न खालला परिस्थिति दुःख कष्ट ढुङ्गाल खासिनुन्दा पनि है अनि विभिन्न खालला मिले याङदा मृत्यु याङला
गोंगली काल नन खासी नन्दा पनि थे काल ग्याम है ये थे काल चाहिँ यंदा यसु दिन छम यंगला सम्बन्ध दा ब्रेनला बरे आखाम छुट्याबला बरे आखाम बिसिमन यंगला रोमी 8 अधेर यंग च्यागो छम तेरी विभिन्न खालला सेका सेसी यंगदा परमेश्वरलाई दया ग्याम परमेश्वरलाई प्रेम ग्याम माया ग्याम यंगदा दिक्कै पनि सेसी छुट्याबला बरे आखाम बिसिमन सुन्न तेता बेलामा यंगले यसुले लिख्छ प्राबरी आख लागे है निरन्तरता पिर्गे यंगले ख्रिस्ट यसु रे सदन ताङबान परमेश्वरदा प्रशंसा लागे फेबको याने छु भजनदाको इन्जुरी मुला यसुले लिख्छ nga brava chuji दुनियादा क्लासी क्रुस नुन पुइसी यसुले लिख्छ nga brava chuji बिस्मान छु भजनदा यानी जम्म डिक्सी गई फेबको Dunia klasi krusanon puisi Yesu lalita ngabraba tuzi adogami dari adogami साँच्चै नै आबासिङदा जम्मनसिङदा भाषैको नि यीशुलाई लिचा गाब्रा चुजी आदोगामी साँच्चै नै तिमीलाई आदोगामी साप्रासे सोबा छिन्नङला चुली साप्रारी दोषी अनि दे धोना यीशुलाई लिचा गाब्रा चुजी Adogami Yesu Adogami Yesu la licha ngabraba chuji dunia da klasi krusanon puisi Yesu la licha ngabraba chuji adogami Yesu la licha braba meni nei loji Oh Yesu Haleluya Mari rang ta pacham laban rala prababa rangla licha braba ring chuba mula dunia da klasi Oh krus da puisi manni rangla licha ngani braba ring chuba mula prababa ki rangla pacham se sumba mula ki eni gade ngala licha braba sim mula obisam rangse rangda पहिला इनकार लाओ ओचे रंगला क्रूस पुइसमान ngala लिक्षा ब्राउ बिसमान रंगछि कुनछि रंगला चला गदे त प्रभु तिमी साँच्चै प्रभु ओ रंगला लिक्षा प्रभु बिबा तामजा यार सजिलो ताम आरे मुबा कि मना लागि प्रभु दुंगा मना लागि क्रूस जा जति पनि जो संसार रूपी क्रूस का देगना जीवन दिगना लुइरी बोला ताकि थे शेका से रंगला लिक्षा भ्राबरी गन्दा रोकावट लामा मुबा तर प्रभु थे पापला बन्दता थे दुष्टताला जम्मन अखडा त रंग से बदकम नसमान्ने ओ गन्दा स्वतन्त्र लामा मुला ताकि कोनी छुटकारा दुश्मन कोनी छोमसीमान भ्राबरी खामला लसेकाङ से सोझे प्रभु आमा थिएन तपाईँ लामा प्रभु आमा गन्दा जम्मन से खलास हुनन्दा पनि गन्दा जम्मन से मलेस हुनन्दा पनि ओ गन्दा जो साप्राला लुई छिन्दाङला लुई साप्रेरी दोषी आनिदी दोना रंगला प्रशंसा लाबन रंगला लिक्षा गनी ब्राबा आखला प्रभावा ओ आमाले मलाई
सबैले मलाई त्यागे तापनि यीशुको पछि म हिँड्न लागि फर्कँदिन यीशु फर्कँदिन बाटोको मेरो क्षणअनुसारी बाटैमा फेरि नमिलेसम्म यीशुको पछि म हिँड्न पछ्याउँदै हिँड्दछौँ हामी आफ्नो क्रुसलाई उठाइकन तपाईँलाई पछ्याउँदछौँ प्रभु राम्रा ज्ञानले प्रभारी सुरुमा मुला प्रभु धन्यवाद मुला जन्म चु साप्रासी सुबा छिन्डन लालु साप्रारे आनिदे दोना रांगला लिक्सा प्रभारी बच्चा आखा प्रभु धन्यवाद मुला रांगला लिक्सारी प्रभारी किखेन कारण गन्ना गुंगरी मुला त्यो कारण चाहिँ पाप ज्ञान स्वतन्त्रता जीवन दुष्टताला यारी दास ज्ञान स्वतन्त्र अनि छुटकारा तबसेलामा तिनी रांगला ग्यालामरी रांगला लिक्सा प्रावरी गरे लानन ताङबलमला यीशुला लिक्सा Dunia klasi Krusano puisi Yesu la liksa Na brava tsuzi Adonami Yesu la liksa brava tsuzi Adonami Abba singada Jamba singada Klasai puni Yesu la liksa Na prabat suci Adugami Yesu Rangla liksangani prabari निर्णय लानु मला रंगला छानरी विश्वास लसिमानमी सोसेची बारी गन्छे तिनी 8 ज्ञानमा मला थे 8 चा रंग खुशी सुनिला कि रंग थोड़ी विश्वास लबसलामा तिनी गन्न जम्मन पाप गते क्षमा तमा मला रंगला विश्वास लबसलामा म्हणजे जुगजुगला लुइदा याङमा मला अनि जुगजुग दोनला मोलम त याङमा मला जुन मोलम 주 전물링과 세가세 주 전물링과 독생은다 트립달라버리 아칸마 तर रंगला थे कृपा रंगला मोलम उचे रंग खुश येशु आफैन गर्न लागि पर्याप्त भन्दा पनि बढी पर्याप्त प्रशस्तता ओ प्रभु धन्यवाद मुला तिनी रंगला लिक्सँग चाहिँ बराबरी आखला तिगदे बिसम रंगला पछिसे रंगचे सुंजी कि हेनी गदे मध्ये खालेनन गाला लिक्सा प्रावश्यम लामा मुला बिसम सुरुरी थेसे रंगदन इनकार लाउ लाgai ओछे रंगला क्रूस पुइसमान मिति नहु गाला लिक्सा प्राgai ने साचे नै प्रभु आबा तिनी रंगदा पछ्याप लामा बिबताम
लानन मिगला लागेरी गाह्रो परिस्थिति तापनि खम्ला तला तर प्रभु थे गाह्रो परिस्थिति नहरिनन् जब थे क्रुस त उठाप लसी मान्ने पुइस मान्ने रांगला लिक्सा भ्रावा मिताला तर थे देव मी थेमी देवा आनन्दित थेमी देवा दाङबा खाबा लुइजा खाल्छिनुन सोबारी खाम तिनी थे लुइ मन्छे सोबारी निर्णय लाबला मन्छे निर्णय लसी जिनमा मुला तिक देवसम रांगला छान्ने मन्छे विश्वास लाबला बाबा धन्यवाद मोला यीशु रांगदा महिमा 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 प्रभु दाता गए मोइगो 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 येशु दा Tigda bisa Yesu da moigo dai धन्यवाद मुला प्रभु आबा धन्यवाद जमन प्रशंसा आराधना भक्ति इज्जत मान सम्मानला योग्यला परमेश्वर जा रांगजे किनिन्दा तिनी रांगला लिक्सा मन्छे ब्राबारी चुबा मुला प्रभु आबा जम्बन्दा क्लासिमान जम्बन्दा म्लेसिमानमी रांगला क्रुस्ता पैसिमान प्रभु रांगला छान्डिगनी दृढता साथ विश्वास दसी बराबरी गन्छ निर्णय लाबा मुला ngani dobare akamdare प्रभु आबा ताकि जब ngani दोष में जब दबे ngनलि भ्रष्टतारी दोला ओ दबन थेन्दास तो रि दोला तिक दिवस रांग से वचन लाबा मुला कि येनी गदे येशू ख्रिस्टला स्वतन्त्रता से स्वतन्त्र सोबा मुला कि फेरि नन यानी दासो तला जुवा मुनि अनि उबिसमा रांगला वचन सुन्नुला ताकि रांग से स्वतन्त्र लाबसेलामा तिने रांगला लिक्सा ब्रासी चिबारी गन्छे लानन आठ लाबा मुला प्रभु आबा धन्यवाद ngana lui game rangda प्रशंसा दाgai ओ चुरी रांगला झासा मेगादे अनलाइन गेम रांगदा च्यासु बनमुला सान्सु बनमुला रांगला गिकेन सिमतसिमान झुमरी पप्तसिमान रांगला छन्दा प्रशंसा मयगो लाबला मला चु प्रशंसा चु आराधनारी रांगसे रोलसुगो राज्य लसुगो चु जम्मन प्रशंसा मयगो रांगलान छान्डी गन्छे सदन सदन फुल्ला प्रभु आबा धन्यवाद रंग पवित्र आत्माला शक्तिरी ख्रिस्ट येशू ग्याम यांगला परमेश्वर आबदा सदन सदन मयको प्रशंसा दाgai येशू ख्रिस्टला छन् रे आमेन हालेलुया प्रभु दा लान तुजिसे दाgai प्रशंसा यांगसे प्रभु दा लाबन लसिजन ममुला अनि साच्चै नै आराधना विवाह ताम्जा है खाली वाइकोबा प्रार्थना लाबा जकिन हैन तर आराधना ला भाग बिबजा जब याङनी सुरुरु यन्छन् प्रार्थना लाबन मुला अनि साच्चै नै यानी वचन दा सम्मान ताबा मुला अनि वचन पाङमान मुला ते जम्मन आराधना ला भागिन हालेलुया जम्मन परमेश्वरला मयगोला लागि लाबैन हालेलुया परमेश्वरला छान्दा घोषणा लाबैन आराधना लाबैन परमेश्वर दा है परमेश्वर दा मयगो दाgai चुदुरी तारि यानी परमेश्वरला छोड्नु वचन दा सानबा दुई तसी जन्म मुला अनि चुदुरी याङ परमेश्वरला वचन सानबाला लागि अनि प्रार्थना लागे अनि साच्चै नै फेरि पनि यङै है याङला चुमरी सेवारी अनलाइन सेवारी राख्ने जमन्दा डेनमा मुला अनलाइन दि याङदा जति जना सि सान्सुवन मुला च्यासुवन मुला बिसाम परमेश्वर सि राङदा लानन माया लाबा मुला है फेको याङने चुदुरी तुनबरी प्रार्थना लागे धन्यवाद मुला याङला चम्मन बन्दा क्रियन परमेश्वर आबा राङला छन् पवित्र अनि अति पवित्र सर्वव्यापी परमेश्वर सार्वभौमिकता सर्वज्ञानी राङनन गन्ना परमेश्वर हिन्ना ताकि राङला वचन गन्ना गुंगरी प्रकाशित लसिगो राङला पवित्र आत्मा से गन्ना सेमरी थे वचन द क्रियाशील लसिगो ताकि थे वचन याम गनी सोबरे खाम गई प्रभु आबा तिनी जम्बुलिङला मिसे पिनबा डिफिनेसन जम्बुलिङला मिसेला तर्क कते लानन मुला प्रभु आबा तर थेरी आइन माने राङला वचन रि केन्द्रित तसिमानमी राङला पवित्र आत्माला निर्देशन रि थे वचन प्रकाश रिङनि सोबला लागि रिङदा राङसे भङदन गो गन्दा रोलसिगो बाबु राङला जासे जुन वचन चुरी सुङसुबन मुला थे वचन ज्ञान प्रभु साच्चै नै गन्नै दुगल सेमरी राङसे गेलोसिगो ताकि थे वचन ज्ञान अझै पनि पूर्ण रूपले थे वचन दगन्छि ज्यानालसी मननलसी मानमी राङ ख्रिस्ट येशूजा खालाइन्ना बिबतामदा ज्यानालसी गोबरी खामगाइ प्रभु बाबा राङला जादा राङसे अभिषेक लसी जिनबा मुला धन्यवाद मुला जम्मन जम्मन जो भाग जो गेताङ राङला छ्यारिङ चोला येशू ख्रिस्टला छन् रे आमेन तला चुदिरिङा याङला पास्टर मदन आपका वचन भाग धन्यवाद मुला
हालेलुया Rani benadan dosinan jenmala jaimasi fiafullah tinila chu tamang jumseo sanga diri rani benadan swagat lamala sachin yangla gungri परमेश्वरला छुन्बो परमेश्वरला आराधना यहाँला इसाक अनि यहाँला टिम सेलेसिन मला यहाँला परमेश्वर तांसिजिन मला हालेलुया yang benan rangni benadan dosino yang la taman sumse sangadi den mula tini ne badini rang se dose rangni la kungri parmeshwar la chonma pasan gyam ngati kai usala lengmo thani manji tala yang la kungri parmeshwar la chonma pasan na lagiri ani pasan pangma lagiri parmeshwar dan yam agwari si प्रार्थना लेसिन ममला tini ja ngai rangni la kungri parmeshwar la chonma pasan ani विशेष लसी खालाइदा बारा हालाउ विवाह बिसेरी गाय पांगमान मला हैदा यांगला गुंगनी यांगसेला भरोसा यांगला आशा यांगला विश्वास कार्य सम्बन्धी yang जम्मुलिङला धन सम्बन्धी रंगला बुद्धि रंगला ज्ञान रि रंगला बंगरी बुद्धि रि yang si भरोसा ला मला है यांगला ग्रिंगन मिला लागि भरोसा ला मला अनि यांगदा अर्को मिका देसी है ग्रिंगन मिला थोरी यांगला आशा भरोसा ता मला तर परमेश्वरलाई बचन चाहिँ तीको सुङमा भिसम खालाइमिदा भरोसा ल है त्यता बेलामा तिनी यांगला आशा यांगला भरोसा यांगसेला भर जा हालङ मला थेताम तिनी परमेश्वरलाई बचन ग्याम गाइ रानीदा सुन्य मान्छे सुरे परमेश्वरलाई छोन्म बचन यसायाला किताब 2 अध्यायला 22 पद रे परम प्रभु सुन्म मला जुरी तिनीलाई बचन गाइ थोबन्दिक दानमा भिसम खालाइदा भरा लाओ तर परमेश्वर त जे भर लाओ हालेलुया यसया ला किताब 2 अध्याय ला 22 रे ngai rangni la gungri yang den tamangri mola jo muma tarangai tini नेपाली गेम सेन पढप लैमनजी tikte bisam jari online game lanan mikade chashi mula अनि हरेक च्याब मिगादे दा तामाङ चाहिँ केन आदान अर्को मिसेनन बचन गादे तिके गोगाई अनि सियाम गाई बिसे गाई दादने लानन चु बचन गा बिसे लगाई नेपाल गेम सेन पढदिला अनि रंगनी ला गुंगरी अनि तामाङ गेम सिंगाई गोन ला सेल मुला सुरी 22 ला 2 ला 22 पद रि नाका पलमा सासुनी मानिसमा तिमीहरू भरोसा नराख किनकि त्यसको मोल नै के छ र है श्री परम प्रभु परमेश्वर से सुंग लेंगमो परम प्रभु परमेश्वर से यसया अगमवक्ता द सुंग लेंगमो तिनी यांगला लागि हिन्न हालेलुया अनि चुला इजी बाइबल दी अनि ओरसेन ओरांगसी अर्को नेपाल ट्रान्सलेटर गरे टीबीएस सिबातिक देख चियाजुसम ए जोगप तबल लागिरी मी थोरी यसे भरालाउ बत्सप तबल लागिरी सोबल लागिरी यदा जोगबला लबिदासी ग्रिन्डेन मिगारी थोरी यसे भरोसा अलाउ बिसी ब्रिबजिम छिगो यदामा चुरिगा तिनीला शीर्षक अनुसारन चोतिक बांगला बिसम यांगसे जा है चो नेपाली यनियन आरबी ट्रान्सलेटर दादी यांगसे चलबला बाइबल जातिक मसम नाक पलमा यांगला चो नाला घाली सामु बमिदा याफी विश्वास अलाउ भरोसा अलाउ बिसरी परम प्रभुले बचन बांगमन मला है इजी बाइबल चा चुनन शब्द दा चुनन पता है ये जोगप तबल लागेरी yang जोगप तस्ती बल लागेरी yang द सुरक्षित तबल लागेरी मी थोरी भरोसा अलाउ मिदा भर अलाउ बिसे चोरी सुंग मला है तिलेगा चुग्यामसी कोनलाबर माइबजा ताम तिकिन बिसम yang चु जम्मलिंगरे मुबा यांगला ग्रेन पत्रे मु मिगादि तिनी लानन मिगादि पांगमन मला yang द क्रिश्चियन गदा दुःख ताजी एकदम मेसे दुःख पिन्जी yang येन राष्ट्रिय दल नेताजी पार्टी नेताजी यांगला नेता चुंगदोजी है पुलिस काटे प्रशासन दे yang ब्रतोजी विभिन्न खालला है तर बाइबलला इतिहास से चियाजी बिसम साचो परमेश्वर द विश्वास लब मिगा दिदा छुटकारा पिन मजा परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ किन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर से रंगला तरिका से
भरोसा yang mito la barata cai yang la halnamun magai छिमेकी magai khimje magai हैन yang la विश्वास मुनन मुला yang la नाता सम्बन्ध मुनन मुला तर yang da छुटकारा पिनमा yang da दुःख क्याम फेबा पाप क्याम फेबा पुरान भरोसा लाहा मजा गिटियन परमेश्वर मुला येशू ख्रिस्ट मुला हालेलुया अनि येशू ख्रिस्टले जब विश्वास ल जब पूर्ण आशा भरोसा यांगला परमेश्वरले थान्न अनि थेलो जीवनले चाहिँ शक्तिशाली गेका तब सुरुवात हालेलुया गत समयले यंसे यांगला भरोसा यांगला आशा यांगला पूर्ण आशा जा यंसे परमेश्वर थोरी भन्दा दादी चियाजी विषय नेपाललाई पास्टर गरे वरिष्ठ धो बगरे है माओवादीलाई नेतालाई लिन्छ भरोसा लाभा है एमालेलाई नेतालाई लिन्छ भरोसा लाभा कांग्रेसलाई नेतालाई लिन्छ भरोसा लाभा विभिन्न राजनीतिक दललाई छात्र छैन गजाजी मलाई यङ निदो जा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई छ्यादिरिन्न यङला भरोसा यङला आशा छ येशू ख्रिस्टलाई छ्यादिरिन्न हालेलुया यङ द लडाइरी डारा लबा यङ द शक्तिशाली पिनमा छुटकारा दोनमा जा गिटियन परमेश्वर मलाई थेजाइन येशू ख्रिस्ट हालेलुया देदाबाराम तिलेले बचाउन जुने खालै द भरालाउ तर गिटियन प्रभु येशू ख्रिस्ट बरलाउ हालेलुया यङला आशा यङला भरोसा यङसे पूर्ण रूपले भरोसा लदोबा यङला जमन तांगमसी दुःख क्याम फेबजा यङला वचन सनबजा यङला लेंगमो सनबा यङला प्रार्थना सनबा यङ द उत्तर दोनमा यङ द बचब लब्जा गिकियन परमेश्वरिना येशू ख्रिस्ट हालेलुया तिनीले चु वचन तेरन सुङमुला तेदाबलामा है यङला अर्को तमजा यङला सेमनङले हाबा तमगादी यङला सेमला यङला व्यक्तिगत निर्णय गरे जा यङला दुःख गुनासोला तमजा मिदाइन यङला परमप्रभु परमेश्वर द लदर हालेलुया yang si ciaji sam Bible de thupron udaran gad mula जस्तो याकूबला कोला गद नंगली यूसुफ बेबा योसेफ बेबा मी रंगलन जोयाली साइजी दारेम जो सिजी विसी खलरे लुसी ब्यांगमा मी चुङमा मी रंगला आबम सेन खलाबा मी तर अन्तिम मिश्र युलसर दोदाजी प्रधानमन्त्री दोजी हालेलुया अनि योसुफला आशा भरोसा छ रंगला जुजुआले रंगला आबामा रंगला मिगाले थोरी आरेबा योसुफला भरोसा योसेफला विश्वास देन पूर्ण भरोसा परमप्रभु परमेश्वर देन छ्यामबा हालेलुया त्यता बेलामा अनि औरंगबा थुप्रो उदाहरण गरे बाइबल च्यामला जस्तो दानियल रोगाले दा च्यान्न खोरी युपाले छेपा दुरी मेला बुपरारी खराङमा दुरी नेपाल थेदुइला शासन कते थेदुइला राजा है थेदुइला कानुन गरे केरे मानला बरे आम बखाला कानुन गरे जारी लसे मेरी खरङबरी तयार लबा अनि च्यान्न खोरी युबरे तयार लबा थेदुइनी दानियल से है थेदुइला प्रधानमन्त्री स्याबरे आनिनी थेदुइला गृह मन्त्री स्याबरे आनिनी थेदुइला संसद स्याबरे आनिनी तर दानियल जा रंगसे आशा भरोसा लबा परमेश्वरला मन्दिरपट्टि दोषी दिन सोमरम प्रार्थनालाई हालेलुया दादे नेपाल स्थिति चाहिँ गृह मन्त्री रो है स्थानीय सरकार रो होडा सरकार रो विभिन्न सरकार रो है yang द दुःख पिन्जे बिसा मिद चुङबाटे दोबा है यङला परमेश्वर पट्टि जा यङ धोबाला सड्डा यङला नैबा तम खासी परमेश्वर पट्टि पश्चाताप तसी प्रभुले भरोसा लबा सड्डा यङ मिला जुक्ति माइसी ब्राह्मण मुला तिनी मिला मिग्याम से आशा भरोसा माइसी यङ ब्राह्मण मुला है तर बाइबलला इतिहास चाहिँ परमेश्वरला जनगादे शक्तिशाली सबल द व्यक्तिगत जीवनले च्याजी विषम पहिले रंगला भरोसा छ परमेश्वर दिन्छ हालेलुया पहिले गुनासो पहिले निवेदन छ परम प्रभु परमेश्वर दिन्छ हालेलुया त्यता बेलामा यङला भरोसा परमेश्वर थान्दोबा हालेलुया चुरी अर्को पहिलो सामुएलला किताब 17 अध्यायला 45 पदले 46 चुराङ्गले सिब्रे मुला चुरी यागरगी दाऊद बिबर रासबा भेडा ग्यु सभा जंगल नंगरे चिबा मिला पहिलो कथा यङसे च्याहमला जुरी है अझ भर्खरला 16 17 18 वर्षला उमेरला केडा जंगल नंगरे चिबा केडा है जब थेला जुजाले जा कति वर्ष सेना लबा सेनारी ब्रबा लडाई लबा युद्धरी ब्रबा तालिम प्राप्त मिगादे मला तर चुरी 9 फिट बन्द नोबा
गोलियत बेबा सैदान ने जम 6 बार लागिरी दाऊद तयार त हवन ला बदुरी है पहिलो सामेल 17 अध्यायला यांशी 43-40 से तर क्या च्याजी विषम 43-44 च्याजी हम तिक बनांगला विषम दाऊद दा यरंग नगी है nga nagirang man baisi yada ngai thasi yala syaga jangai charada binna banna janmarda binna bisi ai thela मूर्ति गादे थेला लागा देला मिंगिंजी दाऊद ता शराब लबन मला अनि था भरे त तयार त बन मला तर दाऊद से थेदा चुराङले सि जवाब दिन सिगो है दाऊदले जवाब दे त मसँग लड्न तरवार र भाला र वर्ष लिएर आएको छस् तर म त तसँग लड्नलाई तैले विरोध गरेका इजरायलका फौजहरुका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रभुको नाममा आएको छ हालेलुया है त्यो गोलियतमा सैतान दैदे राक्षस दाऊद त शराब विवान लाबदुरी एमी यला तरवार थोसी थला तरवार जखेन थुप्रोन है 9 किलो 8 किलो मुबा सिगो अनि वरङमा मिसी जब दाऊद यता गए तिनी थासी यला स्याकावा त बिना चरा त बिना लुङ्गे त खाला बेबदुरी दाऊद से चुराङले जवाब दिने यजा ज तरवार है भाला यसो तोबाथे यला थे वर्षा यता ताबा ढाल गाले थोसिङा देन हम 6 बार हावन वाला बिसम तिनी गा इरेन जम 6 बार जा यसे शराब लबा इजरायल परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान मिन्दिङा हावन मला हालेलुया चुरी इजरायली गरेदा जबसम्म दाऊद थे जंगल गेमसे रंगला जुजाले कदा च्याबर हाबन लबदैरी दाऊद ल जुजाले इजरायल ल सेना गदे इजरायल ल लेगा देदा नास लबन लागेरी थे दुइला थेन शत्रु गदे तयार दम बसेको तर दाऊद बे जंगल नगरी राछाबा भेडा गोडालो ग्यु गोडालो है खावन लाला अनि थेला जोजाले कदेदा शराब लबन लबा इजरायल परमेश्वर त शराब लबन लबा जब दाऊद से मराङला तब चुमिदंगा ठीक लाला चुमिदंगा साइबर तयार लाला चुमिङै खत्म लालेमा थेला आए थेला जोजे तिक बिमे जम दाऊद याराङमा पाजी अलाछिन चुरगारी हासी ngani saiba tamasa jabara ba khukka yangla avla gyu sabarni yo jangali ni yarang man nagi bisi thela jojali bangi sigo tara daud se thela jojal dori barosala bareba thela jojale 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष ट्रेनिङ गेन्जी सरकारला एकदम दाना पानी चसी मोट्या तसी बा दसैरी पोस्याउला खसिराङमा दोजी बंशी जिउबा तर दाऊदलाई विश्वास दाऊदलाई आशा दाऊदलाई भरोसा थे जोजाले थे सेनाका दिन आरे बसेको स्वर्गला फौजका देला सेनाका देला कप्तान प्रभु यीशु ख्रीष्ट परम प्रभु परमेश्वर दे विश्वास लममा रंगला जुजाल छे रंगला जुजुका देसे जस्तोन देदा हेलाला से ग्रिनाला से दाउ छे वस्तालनी तिनी चु परम प्रभु त शराबीबा नाला इजरायली जातिका देदा नाला जुजालेका देदा शराबीबा जन्दुता दारेम गए साइबर निलबिसी निवन लामा ग्लेसी पाङजी लुन्यु ग्लेसी अनि थे आर्मी से कोन बा तरवार गादी वर्ष गादी थे जम्मन खाल्ला कोन गादी क्वासी पुइजी तर दाऊद से थे कोनदोरी भरोसा लानी साउल ग्लेसी पिनबा तरवार थोरी भरोसा लानी थे बराबर आहाम बालामा थे जंगल नंगले ओ दोंग नि फ्याङबा च्यान्ना खरारी चुङसी मोडप्लोसी साइबा सियाला दारा गादी किबा थेला भङ थेला दौ छुट्टुन मुबा सिगो सरकारला दाना पानी चाहिँ बाहिर जंगली सिंगसोरला कारा हैन तंगीले स्याजसी बंशीजी मुबा है तर ग्लेसी जाजा थे अझ पुरान आर्मी से कोन गादे है भाला गादे वर्ष गादे डाल गादे पिन्छे तरवार दोसी पुइ माथे बराबर आम्नी त्यता बेला माथे के दाङ दोसी देला कोन गादे प्लाटलोसी ब्याङ्गी सिगो तर दाउ छे सोंगली निसी जम्मा गोरङा युङ मदुजी एउटै गिखेन युङ मासी ते राक्षस 9 फिट भन्दा बढी नोबा राक्षस दा साइजी हालेलुया ठीक देसम दाऊद से जा थेला जुजाले थेला आर्मी गादे थेला लेगा देला भरोसरी निबारेमा दाऊद जा रंगला इजरायली जाति दा बचबलाबा है एकदम सुरक्षा पिनबा गिक्चेन प्रभु परमेश्वर थोरी भरोसा लसिनेमा हालेलुया
थे कारण जिल्लामा दाउद छे थे गोलियत त सैबर हमजी थे दैत्य थे राक्षस त नास्ला बर हमजी त्यति बिसम थे जा परमेश्वर भरोसामा हालेलुया दाउदला लडाई जा दाउदला आइनमा दाउदला पक्षरी परम प्रभु परमेश्वर से लडाइलामा हालेलुया तिक्ता दाउदला पक्षरी परम प्रभु से लडाइला जी विमल वाली दाउदला संगतचा परमेश्वर दिन्छ म हालेलुया संसारला शासक दिन्छ मारेबा संसारला गृह मन्त्री दिन्छ मारेबा संसारला रक्षा मन्त्री दिन्छ मारेबा दाउदला संगत दिन्छ परम प्रभु सेनागादीला परमेश्वर दिन्छ म हालेलुया तिनी यङला संगति हाल्दिन्छ मलाई यङला संगत हाल्दिन्छ मलाई यङसी विचारलाई जोजाले ननाङ्गादे परमेश्वरलाई जङ्गादे दारेम यङसी जा दाउदला रङमा शक्तिशाली विश्वास परमेश्वर सम्बन्ध शोभा समय दारेम हासिन मन मलाई हालेलुया दारेम यङला विश्वास हिनन् तिनी परमेश्वर तिन्छम दाउद राम तदोबा यङला संगति ज दाउद तिन तदोबा जम्बुलिङला मिला होल्डी मिला बेटी मिलानाला पोप्सीला बाइन यङला सेउङति ज दाउद ज जंगल लंगरी परमेश्वर तिन्छम कनेक्सन मबा परमेश्वर तिन्छम संगतला मबा हालेलुया त्यो कारणले तिनी यङला सम्बन्ध हाल्दिन्छ मलाई यङला सम्बन्ध यङदा बचाउला परमेश्वर दन्छमगी संसारला शासक दिन्छम यङसे विचारला दुई हाबन मलाई तिनी नेपाल क्रिस्चियन गते सु विचारला त दिन हाबन मलाई है च्याली विचार यङसे 2 महिना लगभग 2 महिना अगाडि यङला नेपाल गृह मन्त्री छ हैन दारम धर्मगत प्रचार होला जुन लाएर प्रचार लब नंगा थे त सुङसे जेलले सुङो बिसी त्यसै आते देश जारीले जी सिगो अनि त्यो बेलामा तिनी लानन मिका लुङसी ओहो नेपालले चाहिँ गडा कानुन हाजी चुचा आजै छो बारे हरेक मिका चुङसी दाम जेल गर्ने जाङ्गोबा त्यो जेल गर्न तिनी प्रभु येशू ख्रीष्टका प्रचारलाई बारे खाच्छु मलाई हालेलुया जो भ्रष्टाचार एकदम नाइबा मिका देला गुङ्गी परमेश्वरलाई शक्तिशाली वचन दोबारी प्रचारलाई बल लागेरी दाम जेल गर्ने यङ निबर तयार त हालेलुया अनि थेर निबार लाग्यो छ यङला सम्बन्ध परमेश्वर दिन्छम त दोबा थेरी प्रचारला बल लाग्यो छ यङला सम्बन्ध छ यङला परम प्रभु परमेश्वर दिन्छम त दोबा यङला संगति छ परमेश्वर दिन्छम त दोबा हालेलुया हालेलुया अरङ्गसिन अर्को उदाहरण यागरगी मिमुला जुरी यौसुबेमी संगति नन परमेश्वर दिन्छम म हालेलुया हालेलुया तेरला अनि एरियो शहर त कप्चाला बदोरी तेरला सेना गादे इजरायलला ग्रेन मिगादेला तामयान्छे हानिनी परम प्रभु परमेश्वरला तामयान्छे नि हालेलुया परम प्रभुला संगतलाई परमेश्वरला आवाज यान्छे एरियो शहर जा एनी गादे 6 दिन दोना थेरी न्यू एक ताल कोर्गु 7औं दिन 7 बडा कोर्गु ओतासी भेडला रु तुराई राफसी एनी गादे क्रिङ्गो हालेलुया चु आवाज चु निर्देशन जा परम प्रभु लुवा थेरी मोबा सेनापति लारेबा चु निर्देशन जा यौसुद जा परम प्रभु लुवा चुराङ बखाला निर्देशन हासै दबनी इजरायल का देश विश्वास लबारे आखामनी परमेश्वर दोरी भरो लबारे आखामनी परमेश्वर दोरी पुरान भरोसा लबारे आखामनी तिनी नेपाली जाति ने ओरामन मलसिगो है त्यसमा यौसुला बारे च्याजिसम यौसु 24 अध्यायला 15 पद रे यौसु जुरामी सुमन मला तिनी तर यति परम प्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने आजै तिमीहरूले रोज के तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पुजेका देवताहरू के तिमीहरू अहिले बसेको देशमा एमोरीहरूका देवताहरू परम प्रभु त कि एमोरीका देला एनीका देला आगे मेमे तेनमा लानुला लिछ सेवालाबा चोरी ngैबार मुला अनि यौसुसी बाङ्ला तर म र मेरो घरानाले परम प्रभुको सेवा गर्नेछ हालेलुया अब हामी एकले भन्ने समय आएको छ म र मेरो घरानाले परम प्रभुको सेवा गर्नेछ परम प्रभुसँग संगत गर्नेछु परम प्रभुको आज्ञा मानेर अब हिँड्नेछु भन्ने समय आएको छ प्रिय परमेश्वरको जनहरू अब यो खालको प्रार्थना गर्न जरुरी छ दाउद जस्तै यौसु जस्तै हामी परमेश्वरको सँग संगत गर्ने समय आइसकेको छ परमेश्वर दिन्छ संगत लबा परमेश्वर दिन्छ शोभा परमेश्वरलाई आवाज यान्छे ब्रब समय हाजिदारेम पवित्र आत्मालाई आवाज यान्छे ब्रब समय हाबन मुला त्यो दबालामा चुरी अनि यौसुसी बाङ्ला थेरला प्रजा गदे थेरला मिका देदा थेरला सेना गदेदा है परमेश्वरलाई उद्देक्तेन असम्म चमत्कारलाई घेम राङसिनन थेनिका दे विश्वास आला बैलामा परमेश्वरले भरोसा आला बैलामा दारेम इन राङनासी निर्णय लाङाला नै एन्दा बङ हैदा
Ini haldaman da tenje brau tara ngaden ngala घरना ngaden ngala परिवार ngaden ngala सन्तान छ परम प्रभुला सेवाला सिब्राला हालेलुया तिनी एक जना छे गी जना छे है हामी एक जनाले भन्ने समय आएको छ म र मेरो सन्तानले मेरो घरनाले परम प्रभुको म सेवा गर्नेछु परम प्रभुसँग संगत गर्नेछु परम प्रभुको उपस्थितिमा म जानेछु हालेलुया परमेश्वरले लिन्छ ब्राउदोलबिसी याङसे निर्णय लाब समय हाजिदारेम दारेम याङ गाई पर समय आइन दारेम याङ कोल्सीजी पर समय आइन दारेम याङ थोमसीजी पर समय आइन परमेश्वर दिन जब संगत लाब समय परमेश्वर दिन जब प्रार्थना लाब समय परमेश्वरलाई आवाज ज्ञानमा समय परमेश्वरले वचन अनुसार ब्राबा दुई हाइचिन्जी दारेम याङ तयार त हालेलुया दारेम अन्दिम ने गाय राङ्नी दा अर्को यागरगी परम प्रभुला आवाज परम प्रभु सुंग वचन सुंगला नहुमला किताब 1 अध्याय 7 रे परम प्रभु असल हुनुहुन्छ दुःखको समयमा वहाँ नै शरण स्थान हुनुहुन्छ हालेलुया वहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको वहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ हालेलुया नहुमला किताब 1 अध्याय 7 पद 46 परम प्रभुचा जमनभन्दा ज्यादा जमनभन्दा शक्तिशाली जमनभन्दा याङ्दा मायाला परमेश्वरिन दुःखला दुईरी याङ्दा रोला परमेश्वरिन दुःखला दुईरी याङ्दा बचबला परमेश्वरिन हालेलुया अनि परम प्रभु थोड़ी भरोसा लाबा मिगा देदा छ परम प्रभु से हेर विचार लालो च्याबा सम्मलाला तेजे जोगाब्लसी थान्ना बिसुङमला हालेलुया तिनी याङ यति परमेश्वरलाई आवाज यान्छे परमेश्वरलाई वचन यान्छे परमेश्वरलाई सुङबा वचन अनुसार भरजी विषम अनि परमेश्वर चाहिँ असल मलाई हालेलुया परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली मलाई दुःखला दुईरी होला बा परमेश्वर यंता रोबिन बा परमेश्वर अनि थे थोड़ी भरोसा लाबा गादिदा परमेश्वर थोड़ी भरोसा लाबा गादिदा च्याब परमेश्वरिन हालेलुया जोगाप्लसित हो परमेश्वरिन बचप्लसित हो परमेश्वरिन हालेलुया कारण तिनी याङला आशा याङला पूर्ण भरोसा हाल्दैन मलाई याङला छिमेकीलाई बङ्गमा मिदिन्छम याङला छिमेकी बुबा धनी मिदिन्छम के याङला सरकार दिन्छम तिनी याङला भरोसा छ याङला क्रिस्चियन प्रभु येशू ख्रीष्टले थान्दो हालेलुया याङला विश्वास र जग याङता उद्धार दिन मुक्ति पिनमा जग छ येशू ख्रीष्ट किन हालेलुया तिनी याङसी गोदोपता मिन तिनी याङला जातिका देदा याङला मिगा देदा चुनन दाम गोन लदोसेल मला चुनन सन्देश थेन लदोसेल मला याङ जमन गीतसी याङला आशा भरोसा परमेश्वर थान्दल विषयसे पंगदोसेल मला हालेलुया हालेलुया याङला जातिका द परमेश्वर मायाला बन मला याङला जातिका दे लागि याङ प्रार्थना बर तयार लब दुई तसिन मला याङला जातिला लागि रे याङ गीतसी परमेश्वरला राज्य बाबस दुई तसिन मला दारेम याङ कुदिसी चिबा समय आरे याङ दारेम कुदिसी चिबा दुई आरे याङ दारेम दाउद रांगनुन परमेश्वर देन्जम संगत लब दुई हाइसिनजी अनि यौसु रांगनुन परमेश्वर देन्जम ब्राब दुई हाइसिनजी दानियल रांगनुन परमेश्वर देन्जम प्रार्थना लब दुई हाइसिनजी याङला जाति द बचब लबा लागिरी याङला जाति द सोना लबा लागिरी याङला जाति द पापला बन्धन क्या फेबल लागिरी सो दुई जा तिनी परमेश्वर याङ द दोनबन मला याङला सो तामुङ जातिका देल गुंगरी जो तामाङ सेवाला बालागिरी तिनी याङला गुंगरी परमेश्वर याङ द दाम मला याङ दारेम अंगाच्छ बढ्दै याङ गिसे अर्को द प्रार्थनालाई याङला सेवकाइरी याङला जीवनडी परमेश्वर चाहिँ अचम्म उदेकले गेला बन मला हालेलुया त्यता बेलामा याङला आशा देन भरोसा याङसेला दोब आशा याङसेला दोब भरोसा तेकिन बिसम है याङला परमेश्वरला शक्तिशाली वचन अनुसार परमेश्वर चाहिँ कुलमा अनुसार परमेश्वर चाहिँ ब्रव अनुसार याङ ब्रदोबा तिनी याङला आशा याङला भरोसा जा हाल्दैन मला याङसे विश्वासलाई याङसे भरोसालाई याङसे आशालाई हालेलुया त्यता बेलामा तिनी याङला है आशा याङला भरोसा जा याङला राङला मिदेन्स्याम मूला बिसाम तिनी याङ दुखित तसे ब्रदोसेल मला है अन्तिम रे याङला गुम्बुइगा यागरकी पद पाङमा निलाचुरी है मिका 7 अध्यायला याङसे 5 पद 46 अन्तिम पद रे मिकाला किताब है सानो जजा अगमवक्ता मिकाला किताब 7 अध्याय 5 रे चुनाङ सिब्रे मला एउटा छिमेकी माथि भरोसा नगर राङला खिमजिम धोरी यसै भरोसा हालौ है एउटा मित्र माथि विश्वास नगर तिनी याङ द फसबला बरे याङला शत्रु दोषी हालैनन् हासलारे सिगु याङ द फसलवा राङलान्मी गादेदा तिनी मंशे चलबला बन मला सिगु दुष्टाइ चलबला बन मला राङलान्मी क्रिस्चियनन माले है लानन मी गादेदा फसबला बजा क्रिस्चियन गालेन मलदा दे सिगु
yang puran bisa yang sozo da sibdala amale Christian gadem kaje jawab bila oh tegin yang da fasabla maldini nala bima misi yang da धोका पनि यारban maldini Jadabalama yang la asa den barsa परमेश्वर थोरी हालेलुया नालामी सुसिता जम्मन लालबे yang la भाइ बाला जम्मन जिम्मेवारी जम्मन दोन्जी है अखेरी लुसिफर रंगनन है नै यागी दिमा 7 करोड स्वर्गदूत जब नाला जय जयकार लाले परमेश्वर बन्द नागले निम्न मिसी परमेश्वर बन्द रोज आर्दन किन्नर माइनी जाइन नराग्रे ताइदोजी तिनी लानन मिगा चुराङमा अवस्था मलसिको yang la asa barsa परमेश्वर दोरी बन्दा रंगलन ओतरी रंगलन बुद्धि सिगो रंगलमी विश्वासी मी तिनी लानन मिगा दे रंगलमी से फसबलाबन मला चो तबसलामा चोरी परमेश्वरले वचन सिंगा द उत्साह yang द उत्साह तिक बिनमल बिसम एउटा छिमेकी माथि भरोसा नराखा तिम्रो आफ्नै मित्र माथि तैले विश्वास नगर प्रत्येकले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो विश्वास हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा यीशुमा आमेन आज आफ्नै मान्छेहरुले धेरै मान्छेहरुलाई फसाउँदैछ दुष्टहरुले आफ्नै मान्छेहरुद्वारा ख्रीष्टको राज्यलाई कमजोर पार्नका लागि अब परिवारमा यो द्वन्द्वहरु ल्याउँदैछन् यतिखेर चाहिँ तपाई र म दाऊद जस्तै प्रार्थना गर्ने समय आएको छ दाऊदसँगै परमेश्वरसँग संगति गर्ने समय आएको छ अनि दानियल जस्तै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने समय आएको छ यहोशू जस्तै परमेश्वरसँग हिँड्ने समय आएको छ हालेलुया हालेलुया अब हामी विजयी हुनेछौं हालेलुया अर्को आज चोरी नम्बर 1 राङला छिमेकी दोरी खिमजम दोरी भरोसा लाऊ अर्को चाहिँ रंगलन रोधोरी विश्वास लाऊ अझ अर्को त हुन्छ आफ्नै अंगालोमा सुत्ने पत्नीसँग पनि होशियार गरी बोला भनेको छ त्यो समय आएको छ अब रंगलन खुइदेन छम समेत होशियारलाई तमा भन्छम yang जिन्दले जिदारेम yang जिन्जिदारेम जिन्मदो याजी बेलामा हापदम पाङबा हापदम आबङबा त्यो होशियार पछि पाङबा होशियार पछि ब्राव दुई हाजी सिगो दादी लानन मेगादे जो आर्थिक रूपले yang द फसबलबा लागेनी विभिन्न तरिकासी माध्यम yang yang द एकदम चलबलबन सिगो है जब पैसा मिला पैसा किन्न पैसा फाहम अब हामी सम्बन्ध खत्म जिन यारे जम्बन बन्दा सैदान छे पैसा गेम से दिने मिगादे त छेन लबन मला पैसा गेम से मिगादे त फेन लबन मला पैसा गेम से मण्डली तास नास लबन मला त्यताबेलामा पावल से बङ मन मला ओ लोभी गाडी इनी गाजा अगो दो बरे हम लोभ लाभ गाडी पैसा लिछ ब्राबा गाडी हैन छेक इन गाडी यंग बेले अब परमेश्वरला वचन भन्दा परमेश्वरला सेवा भन्दा धन लिछ ब्राबा गाडी सेवा लाउ बिस बङ मला पावल जी त्यताबेलामा तिनी सैदान से तिनी मंग लाग्ले से जा yang द परिवार पैसा गेम से जो लडाई लसी yang द खत्म तास न लबर माइबन मुला त्यताबेलामा तिनी yang ला आशा भरोसा खिमजम दोरी आइन आशा भरोसा रंगलमी दोरी आइन दाऊद ग्लेरङ स्वर्गला परमेश्वर देन जम हालेलुया सेना गादेला फौज गादेला क्याप्टन येशू क्रिस्टियन जम yang ला भरोसालाई हालेलुया yang ला विजय निश्चित मला yang ला आशीष निश्चित मला yang ला जाति शोभा निश्चित मला yang ला आशा yang ला भरोसा यीशु दिन जम हालेलुया हालेलुया परमेश्वर दा मईको दागाई तेरेला वचन गाय चुरिन थाना रानी भेनदान प्रभु मलम दन सुगाई साच्चै नै आज तपाईं र मेरो भरोसा आज तपाईं मैले गर्ने विश्वास हाम्रो आशा चाहिँ परमप्रभु बनाएर राखौ यो वचनले भने जस्तै हाम्रो छिमेकीसँग होइन आफ्नो मित्रतासँग होइन हाम्रो पूर्ण भरोसा चाहिँ प्रभु येशूसँग हालेलुया मसँग येशू हुनुहुन्छ मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ मेरो सल्लाहकार मेरो उद्धारकर्ता चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ मेरो योद्धाका सेनाहरुका कप्तान प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर अब भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने समय आएको छ हाम्रो जातिलाई हाम्रो देशमा प्रभुको राज्य ल्याउनको निम्ति हामी यो अनुसार हामी जिउन जरुर छ यसकारणले गर्दा आजको वचनको शीर्षक नै मैले राखे नि है तपाईं र मेरो भरोसा चाहिँ कहाँ छ है खालै द विश्वास लाओ खालै द भरोसा लाओ गिक्चियन प्रभु येशू द विश्वास लाओ गिक्चियन प्रभु येशू ख्रीष्ट रे भरोसा लाओ थे जीवन शक्तिशाली दला थे जीवन ज विजयले जीवन दला थे जीवन ज शान्तिले जीवन दला हालेलुया यांगला मिगा से दोगा बिना यांगला मिगा दे क्लासिनेला तर यांगला येशू चाहिँ खैमे क्लासिला रे हालेलुया यांगला येशू सदन मायाला शर्मला आमेन तारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् हामी आज हाम्रो बीचमा परमेश्वरको जो शक्तिशाली वचन मलाई प्रकटमा ल्याउनु भयो हाम्रो महान परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस् यहाँ सब
सबैजनालाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि फेसबुक लाइभमा हेर्नुहुने र प्रत्यक्ष जोड्नुहुने सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिएमएनसे नेता थुजे भुल्ला तारन चुदुइरी याङनी याङला जो तामाङ जुम सेवा फेफका शिवा बेनादन सिएमएनसेन स्वागत लला धन्यवाद फुल्ला दारेम याङ चुदुइरी याङला तिगै घेदाङ ला बारेरी तिलाई राङ्नेला प्रार्थनाला विषयका दे सल्लाह सुझावका दे मुजी विषम याङला जो तामाङ सेवा लागेरी राङ्नीला सल्लाह सुझावला खाचो मला राङ्नीला प्रार्थना प्रार्थना रसिको कादे समय याङला चु प्राविधिक कुरोरी एकदम नोंगनालाबर माइबा काले समय याङला वाइको बा कोलकाताला एकदम सोट इलबर माइबा सो विभिन्न काला समस्या कादे मला त्यहाँ लागि राङ्नी बेनदेखि प्रार्थना रसिको काल अनुरोध मला तारिम राङ्नीला तिगै सल्लाह सुझाव प्रार्थना विषयमा सम थान्स्यु भरे हमसेल मला अनि तिनीला अन्तिम प्रार्थना याङला जुरी बुद्ध किसिङ आशाङ मला आगाबे चर्चला सिनियर पास्टर अब मला अनि आशंसी तिगै ताम्बुल दान्छे तिनीला सम्मान विषय लागि अन्तिम प्रार्थना लसेल मला ताला राङ्नीला तिगै प्रार्थना विषयमा सब सुङसुको चुदुई राङ्नी तगा दोन्जे दा लसो मनन जयमिसमला जयमसी मदन भेडले धन्यवाद जयमिसी धन्यवाद सर्वको लागि धन्यवाद प्रभुदा मैले राखै र विशेषलाई सिडन नेङला विशेष विषय चाहिँ नङ्गर चाहिँ उसो लन्डन क्यानाडा लन्डन जिल्ला निबन्धला स्याउरी धेरै याङला बुलिङ मलाई छुन साङ्ला जामेला बेड निर्मला र yang du zaman chen प्रार्थना डान्स गर्नु प्रार्थना गर्नु yang नङ्गर दिस शनिबार आइतबार बिएजी चाहिँ यो सिजन याइला र प्रार्थना डान्स गर्नु राङला परिवार लागि मण्डली लागि जमनन डान्स गर्नु ल तालाई नि लसिना ल सो जयमिसी जमनन जयमिसी धन्यवाद याङला क्यानाडा ग्याम पास्टर सुगमान आशंगा लागि अनि मण्डली परिवार जम्मन सेवा लागि यहाँ प्रार्थनालाई ताला अर्गोलो संसुङजुको ताला yang जम्मा त ठिक मला यहाँलाई नेपाल देश लागि यहाँ जम्मा देखि प्रार्थनालाई यहाँलाई जाति लागि जम्मा देखि प्रार्थनालाई ताला चुदु यहाँलाई बुद्ध पास्टर बुद्ध कि आशंगा ngai donji rangje समय किन्चुको आशंग सल्लाह सुझाव म सम्झन्चुको Maso Jaimesi Jamatan si Mata Santa Lanan Pastor Matan Lanan Tojese Tirila Pachana Lagiri Tini yang Jambulingri Bartaban Niba Midul Gongri Dunia si Barosalaba Laban Nima Duri Mi Bidu Gavitaba Bemani Abiswas अच्छे जो ते मिजिया हिन तर जो जम्बुले जाँदै अनेक किसिमला प्रविधि दुगुन तले थन बगिन बला थेथोरी विश्वास लामेन मिगदे लानन केप धोकारे पर्तबा अच्छे असफलता बे हिमराङ बला तर तिनी यसे दाउदले जीवन यमसे यहाँ हिमराङ जी कि यहाँसे विश्वास लदोबा यहाँसे भरोसा लदोबा ज यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तिलेमा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ त 24 घण्टा yang la kiri yang ta wasta laba yang ta fikri laba ache yang ta zailin molam bin ba yesu pro mola hoila ma yang ta mata sida lana lana tuje mola tinla ekdam jawa bacan la kiri darem yang prarthana lagi yang la eja sukmana sing la kiri o yang la nepal la kiri yang sama prarthana jangko yang prarthana lagi परमेश्वर रंग परमेश्वर अवतार रंग लानन तुझे छेमला तिनीला परमेश्वर बचन जो संगतिला लागेरी जो सूर्य जे दन्ते दोना रंग परमेश्वर आत्मा से गन्त अगुवाई लसुजी तुला लागेरी लानन तुझे छेमला प्रभु चुदेरी प्रार्थनाला यंगला सुगमन आशंग कारण थे बाहिर थे यात्रा थन बगिन बला यात्रा रंग परमेश्वर रंगला ज्यादा थे परिवारता प्रभु थे सुरक्षा धनसुको थे ब्रह्म ग्यामरी अझै थे ब्रह्मदेव रंग परमेश्वर अभिषेक थे थानसुको अझै रंग थे आशंग ब्रह्म दुरी थे राजमार्ग प्रभा ते ग्यामरी प्रभा जमन अर्को गाडी दुगे सुरक्षा तबरे ठंगाई अझै यहाँला आशंगला जमन इजा संगति अनि परिवार दुगला परमेश्वर छारी थना रंग परमेश्वर मलाम रंग परमेश्वर दयामय थन पिनको प्रभु रंग तलाना तुझे से मला प्रभु चे प्रार्थना ला गना जो नेपाली बिलसला गिरी जोरी लानन अजैनो रंग परमेश्वर वचन जोरी प्रचार तो मला लानन मेगा दिसी रंग परमेश्वर वचन थे तो मला
rang-rangla bahasari rang-rangla gyoiri thesina Prabhu rang Yesu tentuklan bahasari rang sungdobamula Prabhu wasilama rang Parmeshwar se Prabhu chu yulsa rang Parmeshwar chhari thana rang Parmeshwar atma se chori barbla siko rang Parmeshwar abhishek se chu yulsa ta barbla siko chu deshte anta त्यो आनन्द शान्ति ओ प्रभु जबन मेलमिलाप तपाईँ लाखिरी rang Parmeshwar se rola Prabhu chu ngani isai dugo nangrin lanan tengba itangba behmani megate dugo ngaje lanan bang bagian bala Parmeshwar la sewa kai anek kimra juta na tam dugo labai gade ngaje lanan dade merang bagian bala Prabhu rang Parmeshwar chu jamban niyantran la Parmeshwar Yesu mala bajlama प्रार्थना Prabhu rang Parmeshwar se kincho chu yulsata rang Parmeshwar la chhari thanban chu dande ngani chu gem फेसिनेल Prabhu rang Parmeshwar malam ani jamban tho thanbin go beshi binti प्रार्थना la Yesu problem binri amen baso jamatan phapala jai masi Pastor Buddha Sangda एकदम परमेश्वर लाना लाना मलम नजुका अन्तिम प्रार्थना लिसिङ जुजी हावा हफ्तारी आशाङ जी एकदम भजन सुन्दो जी आशाङ hawa tasang हावा बिबार सुन्दो जी आशाङ लामन जी lo आशाङदा समय दोन yang बारे lo asang la la आशाङ जी लिक लिक लादा जी दारे संगुल बादो जी आशाङ lo asang la 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 zamada परमेश्वर मलम दंगाई jai masi asang la so जय मसी जय मसी जय मसी अर्को हप्ता रूप त शर्मला